Nok mar remo kod omenda osiptande mar chwalo chenro mag thieth mar ringo mar remo en midhiero maduong' mamiyo jotuo ok nyal dak e ngima makare. Kane giwuoyo e nyasi mar dhialo odiechieng' jotuo noero mar ringo mar remo mane otimore Bungoma, jokanyo e sekta mar thieth ochwalo ng'ur margi ewi nok mar remo kendo gikwayo oganda mang'uon mondo owuog oko mondo ogol remo mar reso ngima jotuo. Jodito e sekta mar thieth bende okwayo sirikal mondo omed omenda matayo weche mag thieth nimar omenda michiwo higa ka higa ok nyal kedo gi tuono. Kata kamano, jonyuol bende ojiw mondo obed e lai ma mbele kendo rit osiep maber e kindgi mondo mi ogeng' landruok mar tuoche. Hawa wagonjwa wa sickle cell wanatumia damu nyingi, na hiyo ndio kwa maana siku ya leo tumekombine hizo vitu mbili, because hii ugonjwa kila wakati wanawekewa damu. Inamaanisha kama damu haitoshi, inamaanisha tunapoteza watoto wengi na wagonjwa wengi sababu ya damu. Kwa hospitali wagonjwa wengi wanakaa muda mrefu, wiki moja, wiki mbili ukingojea damu. Bill inaenda juu sababu hakuna damu. Wengine wanafariki sababu hakuna damu. Ni shida kubwa sana nje tunayo kwa hospitali, na ni Kenya nzima. Langu ni kuomba community, damu hatuwezi kununua. Na kuomba marafiki wetu wa media and the public, tafadhali tutoe damu kila wakati ili tuponye maisha. Ukitoa pint moja umeponyesha mtu. Si vizuri watu wetu wafariki sababu hatuna damu. Inafaa kila mtoto akizaliwa apimwe hiyo ugonjwa. Hata sisi pia watu kubwa tupimwe. Ndio ukipata mwenzako unakokoa ujue iko kwa damu au hakuna. Because kwa mtoto akue na sickle cell inafaa baba na mama wote wakue carriers. Mmoja akikuwa nayo mtoto hata hamtapata watoto wenye na hiyo ugonjwa wa sickle cell. So hiyo ndio sababu umesema hiyo counseling, premarital counseling, before muone mpime mjue hali yenu.